Ciongwa. Kwa itarambere nyuma ya KWONEKA gambara kithirano kulikithio chini wa Dr. William Samoei Ruto gitine kio URAIS mugambithani munene MATHIKONE na chumirite werune na aria ukare MATHIKONE NTEERE MWITERIA no thimenti. Akere MATHIKONE ya CJ Koome ugete ni untu bwagirite muno nende nkiama cionthe nende ire china watha ni kwithira chino chiathibona kurita ngwe cio nende bura kwagirite ukumirwa. Koome ARIUGA kaitene kana nende rwanyiro gambithania bwa Kenya irwithirite nende rukionanakia KIONANIIRIA gikinene ndeni ya Africa kumanene uchiathibwao na kaitene ukauta bura tukwirwa ni muthuri Muriuki mugambithania munene MATHIKONE na tirite ico kairia Kenya nkatho ni untu bwa ikathire kaita kakithurano na kinyuma yetu aria KOTI. Onekeneria mbere buru imekwithwa gitite IGAMBA rere kikikoti nene muthiro narua mugambithani munene MATHIKONE akinyete NTEERE MWITERIA MATHIKONE ya saromeka kimengi urani andi wawe ajenandi ethwa gicokire mungu katho ni amwe na Kenya akiuka giteka kanandi nthuguru ya Kenya na gutegerwa ni nthuguru ingi kumania kioto kiayo urakitetie guru particularly itarede baromba jenu uturombera mwanka twakinya autoreni utugwa baromba na ndigoro yetu yaomba kurungama ogwirungami being respected now not only in the region but in the entire Africa and even the whole world, saying they are looking upon Kenya for leadership and also for independent institutions, especially the institution of the judiciary. This is not because of my power, this is not because of my might, this is because of the faithful God that we serve. Kiwa tikite ngugi nyingi obicine nikendeja kuringiria nti wawe no ntuba kithomo kireu gitene kyo kimukinyite mwankira kinyete kagite gaka akiwa no mwanka kithomo gikinyirwe no ndiko gitumite kinyethirwa ari mugambithane munene mwekuru ndene ya Kenya. Lakini there are my colleagues kijago kethira ne atia no mwanka kinye kithio na arua na no mwanka bere saro farewell my sister na inya privilege ere ampete kulitira goge ngorweke yetu. It is a huge privilege. Ndegorwe yetu ndegorwe njega kwa utodingate mfano Joshua Saro, the example of Saro. She really believed in education, and she believed education was the equalizer for everybody. Na nino ntuba mantu jara kidamenyere kumage Saro inyo bakabonge bona kabete na kabata na ikuringana MATHIKONE ni gutigira mtu wonde na urungwika murapo batere kimanzu yake muturire utene yana betu with advice na inyama na bana tukuona bagetao tukore rwipo ni ana bamwazani twinde tweri. We have got DNA in us. Kinya wonora wetire asia kantaka doka buru no weto tugerio mugwata tugerio mwekera inya tugerio musupport no. Ngiripotera Uru TV Muriuki.